kalau meron. Oo. Cuma 1 ton aja tuh. Paling Mbak. Wih, sampai tuh. Enak. Bangun jam 4, masak nasi, masak lauk. Ambil nih. Ambil nih. Kalau nyampe dari apa? Mbak balik pulang deh. Hah? Aduh, sana rusak. Sana rusak. Kalau rusak, mau. Aja mo ko nun. Nah, maksudnya mo ko nun. Kena ya. Kena tripod ya. Minyak. Minyak apa itu bang? Minyak banget ya. Sige, satu yun. Nah,